Domu des anzianos de Carbonia per una noa. Si vincitoi sa proroga chi aia cunseidu 3 mesis a oi a sa domu de s'anziano de Carbonia, sa prefetta de Casteddu Giuliana Perrotta. Sa proroga d'aiant donada cun s'avvincu po sa cooperativa sociale CAM chi governa struttura de su 2012 e po area meri de s'immobili, de ponni in seguresa s'edifiziu cun unu scantu traballus de mantenimento ordinariu e straordinariu. De fatto is arrennous e is assettios architetonicus pedius tenint bisongiu de tempus burocraticu longu chi non fait accabai in is 3 mesis de proroga donaus de sa prefetta. Cenà pura passadu sa commissione fianza e controllu de su comunu de Carbonia aiat fattu unu computu in loco e in i chilompinti lo iat dai s'attobiu cun su dirigidore de area Stevini Usai po averiguai s'istadu de sa pratica. Torra oberta pisca a Sarrizzoni, de crasi primu de su mese d'Ognasantu e fines a su 30 de su mese aprile 2017, con una scantunosa rispetto a sa temporada passada, su calendariu nou po sa pisca a Sarrizzoni, approvau oi de su Comitau Pisca, attobiau in s'assessorau de Via Pessagno in Casteddu, e ho cercau de accontentai is peditus des operadoris, donendi de subitu s'accordiu, po amprai su periodu de piscada finas a su 30 de aprile, e però i datus chi teneus in manus narat s'assessore Elisabetta Valchi, inditant chi sa resursa a Rizzoni est in suffrimentu umanu in ogna zona de pisca de su mari nostu. Consiglio Comunale de Carbonia. Custu mengianus est attobiadu in sezida straordinaria su Consiglio Comunale de Carbonia e noi doi viant unu scantu puntus a s'ordine de sa D, in mesu cussu a suba de sa preferenzia de generi doppia, sa posta a traballare de chi gosant de aggiutus comunalis, su cuncambio amministrativu, sa firmesa de traballadores utilis a sa sociedade, is traballadores basciu impreu e cussa a suba de mudongius a s'istatutu de sa Sommica. Torra de obbligatori etichetta nutrizionali. Issiendas de sa banda alimentari de Sardigna chi traballant, preconfezionant o impacchittant produttus alimentaris de su 13 de su mese ida sa chi enit, ant attendi s'obbligu de ddu ponni in sa confezione o in s'etichetta sa declarazione nutrizionali nui ant depi capi is informus a su su valore energeticu. Po chi non applica sa norma est a nai non ponit in mustra custu datus, doiat dai multas finas a 18.000 euros. Gente meda in su concerto de Giovanni Morandi. Ad incantau Carolo Forte a risera merì su cantante italiano Giovanni Morandi, con su chi isso è tutto definiu unu concerto in s'area oberta su 30 de su mese la Dammini. E durau pru de 2 oras, con unu Gianni Morandi che a pesai de 71 anni susu, isci tambeni spantai con s'energia sua e chi dumonidi intra in mannu de sa canzone italiana. Personis a mille anti cantau con issu in mellu successu, su commente a 1 su 1000 ce la fa. Morandi, Piccioccheddu a Maivrusu non ha lassau de donai spettaculu finas e pustisi accabau su concerto. Est in saras difattisi chi at raspusta is amantiosu susu in sa rezza sociale Facebook in noi anti torrau grazias e anti brullau parisi.